Tema današnje konferencije najavljen je štrajk policije 10. juna, dakle u petak. Udruženi sindikati, njih 6, Sindikat Srpske policije, Sindikat Policije Srbije, Nezavisni policijski sindikat Srbije, Policijski sindikat Vojvodine, Sindikat Policije Istočne Srbije i Sindikat vatrogasaca Srbije jedinstveni su u svojim zahtevima. O razlozima za štrajk i o zahtevima govorit će danas Glišo Vidović, predsjednik Sindikata Srpske policije, Momčilo Vidović, predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije i Nenad Ljubišić, Sindikat Srpske policije, sindikalna grupa Novi Sad. Prvi će vam se obratiti gospodin Nenad Ljubišić. Izvolite. Hvala. Malo je onih policija u svetu koji se mogu pohvaliti tradicijom postojanja od 2 veka. Policija Srbije ove godine proslijeva jubilej, 2 veka postojanja i veoma smo ponosni na to. Za nekoliko dana, tačnije 12. juna, Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija proslavljuju svoj dan. Međutim, nama, malim, običnim policajcima nije do slavlja. Umjesto da osjećamo zadovoljstvo, radost, sreću i ponos, jer obavljamo veoma odgovoran i važan posao u ovoj državi i društvu, policajci Srbije izgubili su svoj identitet. Izgubili su osjećaj pripadnosti, izgubili su ponos. Na posao odlaze pognute glave, umorni, iscrpljeni i potišteni, umjesto da je suprotno. Mi, policajci Srbije, zaukupljeni smo sopstvenim problemima, kako preživeti, kako sačuvati lično dostojanstvo, kako sačuvati ugled profesije i profesionalno raditi svoj posao. Veoma smo svesni ekonomske situacije u zemlji i problema u koje je ovo društvo. Svesni smo da nas svi građani Srbije plaćate kroz poreze i doprinose. Vi koji ste u istoj situaciji ili još goroj od naše. Zbog toga želimo da razjasnimo i kažemo, ne štrajkujemo mi da bi od vas građana uzeli još para. Ne smatramo da smo jedino mi gladni i da samo mi treba da hranimo svoju decu. Ne, naprotiv, nismo mi slepi i nerazumni u ovom teškom vremenu. Ne želimo da shvatite da nam je isključivi jedini cilj povećanje plate. Ako narod ove napaćene Srbije pati u nemaštini, patit ćemo i mi. Patit će i pate i druge profesije. Svi delimo teret malog, poštenog čoveka, radnika, seljaka. Znamo mi da je i budžet prazan, ali znamo i da se na nekim drugim mestima nemilice troši. Dok mi idemo pešice ili stopiramo uz put da bi stigli do mesta rada i patrolne delatnosti. Mnogi u MUP-u voze službene automobile i dok su na godišnjem odmoru. Benzin se nemilice troši, dnevnice se podižu, putuje se po inostranstvu, obilazi se ceo svet. Ko to plaća? Vi i mi, gospodo građani, svi mi znamo. Ćutali smo, ali sada je dosta. Neka političari u MUP-u svoje lične interese i interese partija zastupaju tako što neće trošiti resurse policije, ljudstvo, automobile i benzin. Ako žele da promovišu svoju stranku, neka troše pare iz budžeta stranke, a ne iz ministarstva. Jer i mi, sindikati, ne koristimo pare iz budžeta MUP-a, već lične prihode od svojih članova. Srpski policajac u ovoj zemlji želi da bude cenjen i poštovan. Želi da svaki čovek u Srbiji u policajcu nađe prijatelja, partnera od poverenja. Želimo da nam verujete, želimo da nam se obratite bez bojazni, želimo da ne sumnjate na policajca da li je kriminalac ili lopov. Molimo za poverenje. Želimo i zalažemo se da Srbija bude očišćena od kriminala i korupcije. Mi, policajci Srbije, jasno kažemo i poručujemo građanima. Policija Srbije je uz građane i uvek će biti na strani građana. Osnovna svrha i postojanje policije je da vodi računa o svim ljudima koji su u Srbiji, da brine o njenoj imovini, da zaštiti svačiji život i integritet svih koji se nađu u ovoj državi. Želimo da se stranci osjećaju sigurno u Srbiji. Tu smo da pomognemo svakome kome je pomoć neophodna. Zbog toga se zalažemo i apelujemo na sve policijske službenike da rade pošteno, da poštuju ljudsko i profesionalno dostojanstvo svakog čoveka u Srbiji. Apelujemo da se poštuju zakoni i pravila. Poručujemo svakom policajcu koji je u službi zalutao, kome tu nije mesto, koji sebe ne pronalazi u ulozi humanog čoveka, neka traži novi posao. Takvom nije mesto među poštenom policijom. Mi nemamo problem sa tim da javno kažemo da među nama postoje policajci koji ne zaslužuju da nose uniformu i značku. Postoje policajci koji se bave sumnjivim poslovima i kriminalom. Međutim, to ne znači da je sva policija takva. Većina nas pošteno radi svoj posao. Puno odricanja i ljubavi je potrebno da bi se pošteno radio ovaj posao.
jer samo zbog ljubavi prema profesiji, Srbiji i njenim građanima ovaj posao se i može raditi. Još jednom jasno kažemo, osuđujemo i borimo se protiv kolega, policijskih službenika koji ruše ugled policije u javnosti i protiv policajaca sumnjivog morala. S pravom, mnogi se pitaju šta će takvi ljudi u našoj časnoj službi i ko ih je doveo. Odgovor je vrlo kratak. Političari, političke partije, urgencije, dugovanja, usluge moćnicima. Primaju se ljudi bez odgovarajuće provere, bez odgovarajućeg iskustva, škole. Raspoređuju se na sumnjiv način. Postaju šefovi i rukovodioci bez ijednog dana provedenog u službi. Zapošljavaju se pod ugovorima o delu, zauzimaju bitne i važne funkcije. Dok oni, profesionalci koji godinama rade u policiji i bore se protiv kriminala, ostaju večito u zapećku, a šefuju im neiskusni i nestručni. Želimo da to prestane. Želimo poštenu i profesionalnu službu. Želimo šefove i starešine koji posjeduju moralne odlike časnog čoveka, sa ugledom, iskustvom i znanjem. Želimo da izgrazdimo policiju koja će biti u službi naroda, a ne tajkuna, moćnika i kriminalaca. Ne želimo rukovodioce koji se raspoređuju na ključne pozicije, koji nemaju dana iskustva na terenu, koji se kriju iza funkcije ili zvanja. Ne želimo podele i odvajanja, dosta je toga. Ne želimo da se delimo na vi, starešine, i mi, prašinari. A jedni bez drugih ne možemo. Ne želimo torturu od vas starešina. Svi smo u istoj situaciji, svi imamo iste probleme. Slične nas muke muče. Čemu podele i razdvajanje? Čemu mobbing? Autoritet se, gospodo, ne stiče na takav način. Sa starešinama želimo da smo prijatelji, drugari, partneri. Želimo da razumete sve naše probleme, želimo da zajedno slavimo kada ima razloga za to. Želimo da zajedno brinemo o našim građanima, želimo da nam građani veruju. Želimo da nam se ne obraćaju samo kada moraju i kada imaju veliku muku. Želimo pravu policiju u zajednici, policiju koja je oslobođena političkih uticaja. Želimo profesionalizaciju u svakom smislu te reči. Ali s obzirom da drugog načina nema, da niko neće da nas čuje i shvati, mi, mali policajci, prašinari, koji u stvari činimo dušu i srž policije, primorani smo na štrajk. Zašto ulazimo u štrajk, objasnit će i obrazložiti predsednik Sindikata srpske policije, gospodin Glišović.